Dari ahanbada maruoiba pau Raija sida ising isauna sokhanlaba miyamda sarkarna tengbang pibagi thabak leptana sathari Assam da haukiba pung kunmari da ising isauda laikhidaba miyoi masing 13 yaukre Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Jammu Kashmir da Udhampur Srinagar Baramulla Rail Link Project zatigi miyamda khusinaragani amasung Mapan Thauram Mantri Dr. S. Jaishankarna Central Asia gi Mapan Thauram Mantri singa unaduna terrorism thengnaba yauna tongan ba wafum kya khanakhre Raija sida ising isauna sokhanlaba miyamda sarkarna tengbang pibagi thabak leptana sathari Imphal Jilla gi Deputy Commissioner Dr. Nibedita Laire Lapamna thokpa cherolamagi matungina hauzik phawda darkar oiba mafamsingda relief camp 35 hangdokre Imphal ki CMO na haukiba tang 38 da order mathoktuna medical officer madi staff singbu relief camp ta health checkup amadi hidak langthaki awar payeng sinaba khanghanki relief camp ta leiba mi lising 15 romda hauzik phawda tangai fadana sangdaba yadaba polam sing yen thokre amaromda Public Health Engineering Vibhagna thaknaba ising bleaching powder pibaga loinana tongan ba mafam anida makeshift toilet ani semle hainasu jila asigi Deputy Commissioner na khangalakli handak thokiba isaw ga mari lenana State Medical Officer Imphal Jilla gi mideng makhada tongan ba jila asigi isaw na sokhanlaba mafam singda free medical camp pangthoktuna lakli ngasisu Social Standard Club Success School Nandaibam Laikai Khurai Nandaibam BLF Porompat Kaithel Makha Community Hall Kongba Khetri Laikai YGC Club Uchekon Nongmeibung Multipurpose Hall Khurai Kala Vidya Bhavan singbada medical team sing satuna yengsinbaga loinana darkar oiba hidak langthak singsu yen thokli National Program on Climate Change amadi Human Health ki State Nodal Officer Dr. Y Nibeda Devi na hai plastic pollution ga engasagi khalkairakpaga yamna mari leinai plastic ki problem sing asi semlakpada sizinaba matamda hundoktuna thamba matamda greenhouse tagi gas kya thadorpana akoi bagi khalda sauna kaiba piri Akashvani Imphal gi ipaw kangbuga khanana unabada Dr. Nibeda na hai Plastic pollution na aikoi bagi system the sokhan batana air pollution soil pollution water pollution ayam to handuna sanga jiba panba amadi mioiba khoida ana aye kaya marum thokali aigi akoibada yumgi akoibada karoi lekaida plastic ki polam mai thadopi daba plastic ki polam sekhairaga hundopi daba mafam jana loisalaga mafam jaba recycle toba yaba mafam da sinabiba aduga aina chathokpa matamda plastic bottle na taba topa bottle da isagi thakna baising puduna chapiba khunjang na pi leiba chatpa matamda suisagi hanjan sizina baya ba khaw puduna chatpiba Manipur gi mamangai dagi khudda leita duna leiriba kanglu khudimak amatani haiba pandamda Bisnupur Jilla gi Kwakta Multipurpose Hall da All Manipur Ethnical Social Cultural MSCO na mitai pangal gi lup kya ga punangarang Idul Zoha pangthokre Board of Secondary Education Manipur na loba SSLC gi compartmental examination lisingani kunmanga gi online da form submission tawbugi matam sangdokle Bosem gi controller ayang thoina thokpa cherolam gi matung ina tha sigi tarahumdoi phawba online gi khuthang da submission tawba yaragani Med Department na hairi Assam amasung Meghalaya gi mafam khara dangasi akan banong churba yai lakliba numit 8 ni asida awang nupulam dam yauna Kerala Sikkim Sub Himalayan gi saruksing da mayai oirap kana nong churba yai Assam da haukiba pungkul mari da ising sauda laikhidaba miyoi masing 13 yaukre miyoi mathiba khangdana leiri Haujiksu Raija sigi jila 18 da ising sauna maram oiduna miyoi lakh 5,000 hena awaba mayoknari masigi mathakta khungang 1,000 isauna sokhan batana tana lam ekar 1,500 romda tharamba mahi marung ke amangta thokle Raija Sarkar na NDRF amasung SDRF ki miyoi singaloina nami kanbagi thabak sing leptana sathari Raija sigi maruiba turel sing Brahmaputra Barak Burhi Dihing Kopili Sonai amasung Katakhal Kusiara turel sing khudong thiningai oiba thaki mathakta cheli amaromda Assam State Disaster Management Authority gi maikaidigi phungdorpugi matungina hauzik phawbada miyoi 9,000 gi mathakta kankibaga loina tongan ba relief camp sama humbudra manga da leiri isaw sina maram oiraga railway yauna atai sathok sasin tawbada khudong chadaba kaya mayoknare
ताबीरिबा पाव असे आकाशवाणी इम्फालदगिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर दा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट जाति की मियाम खुसिनरगनी किलोमीटर 292 सांगबा रेल प्रोजेक्ट असी लुपा कोटी 1994 चंगना साखिबनी मालेम की ख्वाइदगी वांगबा सेनाब थोंग अमसुंग भारत की अहानबा केबल स्टे रेल थोंग अंजी थोंग अनि असिसु प्रोजेक्ट असी मनुंग चली सेनाब तुरेल की मथक्ता मीटर 358 सांगना साबा सेनाब थोंग असी आर्किटेक्चर सिंगना निंथिना सेम सादुना मियाम की पुनिंग सिंगसिली हाइरिबा थोंग असी इफिल टावर दगी मीटर 35 हेना वांगी मसी भारत की खुदसा हिबगी खुदम अमनी प्रधानमंत्री की खोंचत असिदा श्री माता वैष्णो देवी काट्रा दगी श्रीनगर फाउबा अमसुंग श्रीनगर दगी काट्रा फाउबगी वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी अनि सुलम थागनी अदुमैनमक ngasi lamthagdoriba रेलगाड़ी अनि asi hayengdagi chenba horagani श्री मोदी ना तोंगान रोड प्रोजेक्ट खर संगागनी खरना जत्रा होंगनी लुपा कोटी 350 संगना काट्रादगी सागदबा श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की जत्रा सुंगसी होंगनी मपान थौर मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ना सेंट्रल एशिया की मपान थौर मंत्री सिंग उनदुना टेररिज्म थेंगनबा यावना तोंगान वफम क्या खनख्रे श्री जयशंकर नंगरांग न्यू दिल्ली दा कजाकिस्तान ताजिकिस्तान किर्गिस्तान अमसुंग तुर्कमेनिस्तान की मपान थौर मंत्री सिंग उनखी श्री जयशंकर ना कजाकिस्तान की उप प्रधानमंत्री मुराद नुतलियुगा उनबदा लेबा अनि की मरक्ते हेना मरी फगरहनबा यानचे सही तौनखी लोइनना राजनीति ललोल इतिक सेल थादाबा अमसुंग एनर्जी की लमदा तेंगवांग पिननबसु यानखी लुसिंगबसिंग असिगा श्री जयशंकर गा उनखी बादुदा टेररिज्म की मतांगदा पुन्ना थेंगनमिननबा वाफम सिंग खनखी आरएसएस की लुसिंगबा मोहन भगवत ना हाइरी प्रॉक्सी वार अमदि साइबर अटैक यावना तोंगान मखल की लालों क्या सिजनरपना ngaksil की लमदा लेबा असिमा पांगल कलहनबा तंगाई फदे नागपुर दंगरांग पांगथोकपा कार्यकर्ता विकास बार्क टू लोइसिनबगी थरमदा मोहन भगवत ना हाई सरकार अमसुंग सिक्योरिटी फोर्स ना निंथिना थबक पाइखटपगा लोइनना मियामनासु दायित्व खंगबा तंगाई फदे बांगना हाई समाज तापुनबगी सक्तम ngakतुना थंबा यामना तंगाई फदे लोइनना मियामना अरानबा संदोकपा अमसुंग ताथि तावैना ngangbा मियोइसिंगदगी सेक्सिनगदबनी श्री भगवत ना हाई मियाम मरक्ता नुसी चानबा अफबा अमसुंग तेंगमांग पिनबगी वाखलोन सागतपा चंगी नुमित 15 चथरकपा कार्यकर्ता विकास बार्क असिदा लेबा असिगी तोंगान मफमदगी लाकपा वॉलंटियर 490 रोम ट्रेनिंग पीखी छत्तीसगढ़ द सिक्योरिटी फोर्स ना लुपा कोटी अमगी मना लाउथोख्रबा माओइस्ट की लुसिंगबा नरसिम्हा चलाम नत्रगा गौतम हायरगा सुखंगबा मियो एसी ngरang खुथोंगनबदा लेखिद्रे राज्य पुलिस की डीआईजी कमाल लोचन कसेफ ना हाई हाइरिबा मियो एसी आंध्र प्रदेश की चिंता पालुरी खुंगंगदगिनी महागा सी हौकिबा सही 30 सिदा नक्सलाई की तोंगान थबक थोरमसिंगदा मपुंगोइना चेनादुना लाकपनी महाग महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ अमसुंग तेलंगाना दा सथखिबा थौदोक्यादा चेनाबा मियोइनी अकंगनबा पावमा फंगबदगी बिजापुर की मार लमदमदा सिक्योरिटी के अपुनबा कांगबु अमना थिबा हमबगी थबक सथबदा थौदो असि थोखिबनी मियो एसीदगी ऑटोमेटिक राइफल अम्मा फंगले निंगसिंग बयाई इंग्लिश सिंगनी कुलमरी दगी हौजिक फावदा बास्टर लमदमदगी नक्सलाइट चमरी रोम हाटख्रे ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन अम्फाल की जनरल सेक्रेटरी एल ज्योतिर्मोय रोयना थोकपा चेरोलम की मतुंगिना सेकेंड प्रीमियर लीग 2015-16 थासिगी मापनदगी मखाताना सानरगनी हाइरी अरोबदा मरोबा पाव अमुहना राज्य सिदा इसिंग साउना सोहलबा मियामदा सरकारना तेंगबांग पिबगी थबक लेप्तना चथरी आसामदा हौकिबा पुंग 14 इसिंग इसाउदा लेखिदबा मियोय मसिंग 13 यौख्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi जम्मू कश्मीर दा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट जाति की मियामदा खुसिनरगनी अमसुंग मपान थौर मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ना सेंट्रल एशिया की मपान थौर मंत्री सिंग उनदुना टेररिज्म थेंगनबा यावना तोंगान वाफम क्या खनख्रे पाउल हुइजरे।